TTV clear to te chibai ule PC vanin moi kani a ser chi wang khoi lo ngai thlang u tun na ya ser chi pa chan shiat lova vokthi awam bel shiat ani lova HMVT department how to te chuan shi laka kan ran vulte a him theina turin sarkar thu pek te thataka kan zom atul thu an soi tun na ya Mizoram hun chen khata voktam tak chan shiat mu mal lova athi chungchang a voin khan kan palai chuan Sir Chief District HMVT officer Dr. Arlal Makthanga chu apisa a koma he huna hian Sir Chief DVO chuan tun hnaya an huam chunga vokthi chu som pathumani thu soin ke chuma vok pakwa thi in chiatlanga pahni ba ka thenzo le kang hun sauta pakhat ve an thi thu asoya tun hnai bi ka vokthi om bel lo thu soin vokdam lo report an don te po dam doi te pe a en kol ani nuwa an dam pui ve le mai wangin tun hnai Sir Chief District chunga vokthi te chu shileng wang ni a anjin lo thu asoya shileng laka kan ran vulte a him theina turin Sir Chief District chung ko shanga mi pui zirtir na hun bua sai chhomek ni in Sir Chief ke tum thenzol islungdar leng le sailula ka te hetiang in zirtir na hun hi bua sai ni in khotlang shwai tu te po an hlut le ni a an shia thu asoya khodanga te po nei chunzom an tum thu asoi bok Sir Chief DVO chuan shileng lakaran vul a him theina turin ran intify taka en kol apoi mo thu soin a thei anga dam doi bleaching le chinai tui manga ti fai thin tur ani thu asoya ran in a ludonin thom no hak bik nei apoi mo thu le ran vul na mun te midang tlo po tir lo apoi mo thu asoi bok hei ba ka hian Sir Chief District Magistrate in vokle voksa atanga thil siam dang te lak lo chungchanga khwa khirna thupe ka siam to thu soin Dr. Arlal Makthanga chuan district state le rampon lama changa vokle voksa ba ka voksa atanga thil siam te lak lu khap ani to awangin hei hi kanzom tlang chuan shi laka kan him thei abe sei thu asoya mipui te tan ji ai na tura om lo thu soin ama ero chu sarkarin thupe ka siam te thataka kanzom apoi mo thu asoya khochen khata chuan VC10 an khwa a ran lak lu khapna te po an siam to thu soin ram hnuaya khosa ram sachen khat te chu he voknat na leng the dar thei tu ni a hria ta ni awangin ram sarep leile ei chungchang thlenga film khur atul thu po asoi bo vote thak apoi mo zia in zirtir na pong pakhata ta na buat sai Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEP marathon chu tukin khan Sir Chief DC office twala changa nei ni in district election official Kumar Bisek IS chuan availia mani SVEP marathon telte vailiam na puala income toy Sir Chief election officer puwanal machwana kai shwaya Sir Chief DC official twala ne ya district election officer Kumar Bisek chuan democracy rama chuan mi puin kan IO arorel tu tur kan thlang thina chuwang chuan vote khatlek po hlu em ani atia tun chuma by election kan nei tura po hian vote nei zong chu vote thak vek turin asoma vote thak hi khwa le tui kan ni na a kan mo phurna le kan ti ngei tur ani ti she thar theu turin mi puite acha ani he marathon a hian meicha somni paruk le mi pa somriat pariat anwa in mi za som pali an tlana Sir Chief DC office twala tang tlan chuakin Sir Chief AOC venga tangin PNI venga tlan kwalin DC office twala vek hian an top le a lomandong tu te chu meichia a pakhatna lalngai omi khotetlang ni in poisa fai chen sanga le thuzia kadonga lalmuan pui Sir Chief veng lai chu na ni in poisa fai cheng sang thum le thuziak dongin lalshiat pui chan mari veng thar chu pathum na ni in cheng sang ni le thuzia ka dong bok mi pa a lal than puya din thar veng chu pakhat na ni in poisa fai cheng sang nga le thuzia ka donga laltlan sanga IOC veng chu pahni na ni in cheng sang thum le thuziak dongin pathum na lalchan chu a pi ni veng chuan poisa fai cheng sang ni le thuzia ka dong bok marathon nei zo aloman sem na hun hi Sir Chief DC office a SDC manesia khai mei chau chuan na kai shwaya lomante hi district election officer Kumar Bisek chuan hlana marathon na tel zong te hne na hian SVEP ti shat pek vek an ni bok tun hnai Sir Chief chimvenga COVID-19 shikain akom hnai te sample enfi atangin COVID-19 shikai mobile an omlo Sir Chief chim office atanga thu kan don danin karkal ta tho chan nia Sir Chief chimvenga COVID-19 shikai mu chwa in a chen pui le akom hnai mi pariat te sample chu nimina la kani hnuwa ni jang khan Sir Chief Achunet laboratory a enfi ngal ni in hen sample enfi atang hian shikai mu chwa an omlova hei wang hian Sir Chief chimveng VLTF te po in hemikai noya in lama in khung sang tura an ti to te po in khung ran zui ngai to lovina chwa an ni bok heti la hian injinikal ta Sir Chief a pui thiam nem nge na mang tura aizola tanga rongkal te zinga mi pakhat chutukin khan COVID-19 shi akai ti mu chwa ani boka hemi awang hian shika in Sir Chief a alokom nai te chui na chu
tho ngal ni in serchip pa athlen na chung kwa serchip din tharveng ami te chu in lama in khung sang turati an ni thu serchip chemo office atanga kan thu don na chuan soibok serchip district a hian tun naya assam in thanpuya duty Mizoram police khung shan mek te sample lak to chu Tunet laboratory a enfiat na ngor taka tho chun som mek zela ni boka tun tuma hian mi za somsari panga te sample lak ni in sample enfiat to atangin shikai mu chua an om lovani serchip din tharveng atanga chimveng pan na kong chu siam chat na tho ani awangin tun thlani som pariat thengatan lir theitan tlan phal lawa khari ani hemi chungchanga serchip district superintendent of police in thuchwa siama tarlan danin serchip din tharveng atanga chimveng panna purimoi late in atanga pukhol siama inin kar kong chwa chu tun thlani som pani atang khan PCC siama ni a lir theite leke kalte an him jok theina turin helai konga hian April ni som pani sang ni som ni pakhat atanga April ni som pariat sang ni som ni pakhat thlengin lir thei engchi ma tlan phal ani loti atar langani he thupek chungchanga harsat na nei te chuan traffic in charge SI Jesse Zai Than Moi ne na emo Serchip police station na emo zia ka thlen thei ani ang ZPM party in Serchip Bial assembly by election nei tura campaign office hon na le pathian ne na hlan na chu Nimin Khan nei ani Serchip ZPM campaign office hon na le pathian ne na hlan na inkhom hi ZPM Serchip block general secretary Puzau sang lian na chuan kai shwain captain nal shwai tluangan pathian ne na hlan na aneya Serchip by election ZPM campaign committee convener Puef Roding lian na chuan hon na hun mangani he huna hian Puef Roding lian na chuan zoram mi puite hian kan ram shwai tu te chezia kan thlir hian kan lung hi chu oizan lo ni in a shiati soin kan shwai tu then khate hi chuan ram maso na tura malak na hi an ui pui tui lian thlir mai ni te hian asiata Israel faten mesia an ngak an khan kan rampo hian shwai tu cha a ngakin kan arbo zon deu ni in asiata zoram mi puite hian tu na min shwai tu te le min shwai to tu te a hi chuan be sei le chuan tur kan nei to lo wangin kalphung thar mi pui sarkar siam turin tho ho puya ka som cheu ani ati Puef Roding lian chuan thalai te le ram mi puite be sei na om chun ni a an ngai pulal du oma chu Mizoram record siam nan le thudik tun dina a om theinan ZPM headquarters lam chuan adin na ngai adin tir le chu an ti thei tok ani ti soin Serchip bial mi puite hi a thut na ngaya a thut tir le thei tu om chun in ni awangin kan ram ro rel khol khalngil tu ata na mi changkai tak an ni awang hian ZPM general headquarters chuan Serchip bial mi puite party soilova pudu oma hi kan ram ro rel khola a thut le ngei theinan in khongai na kan rondil puyani atibok Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Ve na chuan Myanmar atanga Serchip district chung lungkol khoa aron ral tlante Nimin Khan tlo in andin hmun azot fia lungkol khoa aral tlante tlo tu Rajya Sabha MP hi lungkol refugee committee shwai tu ten an lo dong songa lungkola hian Myanmar refugee te engemaw zat lo thleng thla in aizole hmundanga anin son deuh vek to a ron thleng thar mi som pathum an om le meka heng mi te hi ta han leisen le don khoa atanga local ni in zo na thlak civilian vek an ni heiba ka hian not van lai pha ya po mani chung te belin ral tlan mi som ni vel an om mek bokani Rajya Sabha MP hian tun thla ni riat khan aizol Falkland venga refugee kem chu atlo to bokani vo in thleng khan Mizoram hmun sang sanga vok pulshi wangin vok zaruk samsari pakhat an thi to nia chin chi ani a heng vok thi te hian African Swine Fever ASFG akai ti mu ani to awangin vo in khan HMVT Minister Dr. Kebei Chua Hovin African Swine Fever chungchang malak dan tur ngai to ani Vokpul shileng meki African Swine Fever ASF ani nge yem ti fin fia turin National Institute of High Security Animal Diseases Nishat Bopala April niriat khan sample thelu ani a laboratory a PCR mangin heng sample te hi ASF positive ti mu chua ani to a serotype shiat na turin genome sequencing ti le angaya niminati chan ni in result hi ni lai ni emo ninga ni a shiat thei be se ani a Nishat Bopal hian ASF ani ti annem nge chuan sarkar lai puya an report anga Mizoram state chuan sarkar lai puin dan ang taka apuan hun anga kani voina HMVT minister hawa thut khom hi SAD conference show la ni in chief secretary Pulal Nun Moi chuaw ngo ba ka sarkar department sang how to lute antela
khovel ram dang le India ram chung nge vok nuai tam tak swat tu hi Mizoram a alo lu ve ta ka wangin engtia malak chhozel tur nge ti ngai to ani a he vok pu shi dar chak tak hi enkol dam thei ani lo wang le vaccine om lo wangin Mizoram puma adar lo na tura rang taka inven nga ya HMVT department in ruang man na siam te clear ho ni in malak dan tur an ngai to a covid shileng ang bokin sarkar chau ni lo mi pui mi mir chan tlan angai na sa hle don ni in thut kho ma hian soi lan ani Mizoram chunga infected area puan to te chu Lungsen Lunglei district electric veng Lunglei zol nuam mami district baka eden thar le am veng ai zol te an ni a Lungsen a tukin thleng khan vokzali somthum pakhat an thi to a mami district ka za som pasari eden thara somsari pathum am venga somli patni electric veng Lunglei a pariat an thi to ani Mizoram State Food Commission MSFC member te chuan an chairman thar pu HL ro chung nunga hovin vo in khan supply minister pukela rin liana chu apisa a an kom Supply Minister hian Mizoram State Food Commission member te chu lo lomin commission chairman le member te abikima kan nei theita hi alom om tak zetani ati a National Food Security Act NFSA 2013 kalpui ani dan vila atul anga endik na thok tur ani awangin NFSA shechiang tu Mizoram kalpui ani chantira mala tu ber MSFC chairman ta na ruat ani chu athamwan thla ka ti thu asoya NFSA po filfai takle enton tlak tak kalpui ani theinan tho ho na chatak an nei abe sei thu asoi bok MSFC chairman pu HL ro chung nunga po in minister viak chatak main NFSA in aphut ange ya Mizoram State Food Commission ani na ang taka kaltura ma ala chulom omati thu asoya MSFC din chauchan ani dan tele an malak na tur poimo ni asia te asoi bok Mizoram State Food Commission hime ni khatsang hi song pariat khan National Food Security Act 2013 lo chanadin ni in chairman kai shwai na nuaya member panga an omani Nimin Khan Mizoram a sample sang khazaruk somruk enfia ni in COVID-19 shikai mi somthum paruk zet mu chwale an ni a shikai mu chwa zinga hian shikai na shiat lo an omnwal bo Nimin Khan ZMC laboratory a sample za somli pakhat enfia ni in henga chang hian shikai mi panga mu an ni a an zinga pahni hi shikai kom na ewanga in khung sang ni in midang te hi tun na state pona changa ron holeng pui airport screening point na rapid antigen test wanga enfia shikai lo anoi enfia le changa shikai mu chu an ni a District Shangshanga Chunet Laboratory atanga sample enfia somsari pathuma shikai mu anom lo thung Nimin Khan rapid antigen test mangin sample sang khazali somli paruk enfia ni in shikai mi somthum pakhat zet mu chwale an ni a hengzinga mi som pakhat te chu state pona changa Mizoram ron lutur lengpui airport screening point na lo enfia changa shikai an ni a aizol khopui chung veng Shangshanga changin shikai mi som paruk zet mu chu an ni a anzinga mi som te chu shi an kai na shiat lawan ni Champhai district ka shikai pakhat mu ni bokin shi akai na shia ta ni lova Longtlai district ka RTP construction company hnuai thok shikai pathum mu an ni bok vo in Khan Mizoram a COVID-19 shikai mi pakhat chu enkol dam ani vele a heti hian vo in tlai dar nga thlenga Mizoram a shikai mu chwa chu mi sangli zaruk somnga pangani in shikai mu chwa zinga mi sangli zali somruk pakwa te chu enkol dam ani to a he hi shikai mu chwa atangin za somkwa paruk ni in tuna hian shikai enkol lai mi za somsari pali an la ommeka nunna chan mi som patni an om to bokani khati zong kha ser chi wang khwa kan ti chwa thei chu ni e